Ije ku ni wayang dumbo nih. Wayang sedang bujang tuh. Wah, Nah ngujang memang ngasih abang tiang doen. Nih nu seru nih me. Wayang ujang mah cilape dogenan awak bekal nagin ujian. Masih bin 2 bulan ujiannya me. Ye ni nguling jani wayang melajah. Jo perjalanannya liu kata Pukit. Pengen jani memang ngorin wayang aja. Buku kebelet digalangi me. Wayang nak nu demen mecelape. Yang jani wayang sinyak melajah. Nyak wayang makamen di Sundok. Meh bendan memang lah panak buka kopak mejalan nah. Ini penting. Wayang kan sing je cara ke Sumber Jawa nih ngamain. Memang ngorin wayang nyampat nyampat. Memang ngorin nulungin wayang nulungin. Wayang boye je panak majuan pancing me. Mare ke wayan rajin nulungin meme singnya wayan melajah jani ije wayan kemasuk ian wayan sing demen melajah. Nah me nah jani wayang kam aja apang mime jak bapu bangga. Tiang mesti jemat melajah. Ya diastun tiang makin kari kurang. Nanging cara tiuk yeming sanggi. Nidang masih lagi. Mesti bapu uling kedetuan sing medamar di layong. Bangga pasti bapu jak wayan. Me. Kalian ada uyusan ya? Wayang mah nilai ujian tertinggi. Saja ya? Saja me. Duaksan wayan no? Me wayan kan besing mencelape be. Ih bangga, sampe bijak wayan ngelah masih jadi meme panak buka kopak mejalan.